Evo čime se bavimo do 13 časova dok li trajemo. Koji zločini su se dešavali na teritoriji Petrinje u prošlosti? Koliki pokolj Srba se desi u crkvi u Glini? Kako su Ustaše namamile i poklale Srbe davne 1941. godine? Koja je simbolička veza 1941., 1991. i 2021. godine? U temi Prokletstvo Petrinje, mračni zločini iz prošlosti, da li se Hrvatska zbog toga trese? Govore kapetan Dragan, reditelj Dragoslav Bokan i astrolog Dušan Veličković. Dobro jutro, odnosno dobar dan, želim Dragoslavu Bokanu, Dušanu Veličkoviću i Draganu Vasiljkoviću, kapetanu Draganu. Pomaže Bog. Da. Otvaram, na Skype liniji jeste i profesor Srđa Trifković, za koji minut će biti na Skype liniji i zajedno ćemo komentarisati sve ono što se događalo na teritoriji Petrinje i ovaj, pre svega, zemljotres koji, boga mi, čini mi se, ne jenjava. Juče je bio još jedan potres, je li tako, Dušane? U 5:30 sinoć je bilo 5,4 stepeni Richtera i vidimo da se trese zemlja. Mislim, zemlja se trese tamo gde se tresu ljudi. Vulkan Etna je radio, bio najaktivniji kada je bila tamo ona mafija na Siciliji. Turska se trese malo pa se trese. Tako da gde god se nešto ljudi mnogo talasaju, talasa se i zemlja. Ja sam stručnjak za karmu, znači za zakon uzroka i posljedice, i verujem u dve stvari, a to je da Bog nikad ne spava i da ništa nije slučajno. Jednostavno, zašto se to dešava, ja samo analiziram ono što se desi, a ono što se desilo do pre 2 minuta je moralo da se desi jer je to nečim izazvano. A obično to izazovu ljudi nekim svojim vibracijama i posebno taj deo, kao što si rekla, to je ovako bio pretežno deo u kojem su živjeli Srbi, koji su morali da odu iz tih krajeva, iz Siska, Petrinje. Moj ujak Neđo Marjanović, on je ostavio kuću na 2 sprata, 3 sprata u Sisku. Tako da sve to neko gore ravna, pegla, hendluje. Hajde samo da proverimo, jer imamo profesora Srđu Trifkovića na Skype liniji, molim vas. Tu sam, dobar dan i srećan praznik, Hristos se rodi. Profesore, vaistinu se rodi. Kada govorimo o temi zemljotresa u Hrvatskoj, voljela bih da otvorimo tu povezanost dešavanja istorijskih kada je Petrinja u pitanju 41., 91. i ova 2021. godina. Prije sljedećeg priloga zamolio bih vas, ako su vaša djeca pred televizorom, udaljite ih sobe. Snimci će svakako šokirati i vas, ali treba ih vidjeti, nažalost. Naime, naša se domovina pretvorila u ratište, a naše bolnice u ratne bolnice. Ranjeni pristižu iz raznih dijelova Hrvatske i to stalno. Naša ekipa danas je bila u Sisku, u trenutku kada je dovezeno 7 ranjenika koje će najvjerojatnije preživjeti, ali i 9 ubijenih. Sram te bilo, Jugoslavenska narodna armijo. Prokleti bili četnički divljaci. Dovezli su danas pred Sisačku bolnicu jedan kamion sa nabacanim komadima smrdljivog mesa, a to su bili ljudi. Četnici su ih napali, ranili, pa zaklali, pa skinuli gole i masakrirali mrtve. Mi smo po cijenu života to snimili jer želimo poslati u svijet. Nikada nitko nije prikrio istinu, pa neće ni Slobodan Milošević, u čijoj je glavi ovo bio cilj kada je urlao na antibirokratskim mitinzima. Mi ćemo pobijediti institucionalno ili van institucionalno, milom ili silom. Kako je strašna sila luđačke mržnje. A ovo je sudbina Kraljevčana, sela koje je potpukovnik Tarbuk po vlastitoj izjavi brižno čuvao. Ovo su dan kasnije žrtve iz sela Bjelovac. I Kraljevčani i Bjelovac sela su u neposrednoj blizini Petrinjskog garnizona, gotovo na dohvat očiju brižnog potpukovnika Tarbuka, koji je mogao čak i svojim ušima čuti krikove mučenih i masakriranih ljudi. Ali sve se završilo potpunim razaranjem i paležom, te protjerivanjem i masakriranjem žitelja gotovo svih nesrpskih sela. To je sa druge strane Gline, jel? Da.
Tamo su... Sa desne strane Gline. Tamo su četnici do sad. Četnici, da. Jesu to normalni ljudi, jer? Noć pada, a hrvatsko selo Skela gori poput jeftinih kulisa u nekom hollywoodskom filmu. I kapelu sve su sravili. Da, kapelu to izgore. Ljudi, naše šajere, blago, sve izgora. Evo su ovi stari ljudi, nešto. On je iz Skele, ovaj čovjek. Da, on iz Skele. Kako su oni prošli, ko to zna? Ajmo, pristupite koloni ovdje. Brže! Brže! Ajmo! Brže! Ajde! Brže! Ajde! Vi niste više Srbi. Vi ste sada mali Hrvati. Kada očistimo ovu zemlju, vi ćete je graditi, jer... Ustani. Za dom spremni! Dvojit ćete 10 muški. Treba da idu. Razumijem. Popiši. Jeste razumjela? Jes. Što je s tim djetetom više? Što je? Što mu je? Ne znam. A? Čekaj. Ko da gori? Ladan je. Ladan. Ajde, uzmi. Ajde. Daj mu. Ako ne bude dobro, odnijeće ga u bolnicu. Biće on dobro. Daro, ako neko dijete ne bude dobro, mene će okriviti. Ja sam odgovorna za vas. Biće on dobro. Jak je on. Možeš ti korcu, znam ja. Imaš sve zube. Selbst ihre eigenen Kinder haben die Partisanen auf Gnade und Ungnade dem Hunger und dem Tode ausgeliefert. Die kroatische Staatsregierung sorgt für ihr Unterkommen in besonderen Lagern, lässt ihnen nach den Tagen des Elends, des Hungers und aller möglichen Krankheiten volle ärztliche Hilfe angedeihen und gewährleistet ihnen ein menschenwürdiges Dasein. Hier sind auch die Kinder, deren Eltern die Partisanen ums Leben gebracht haben.
durch die sorgfältige Pflege der kroatischen Regierung hat für diese Armen ein neues Leben begonnen. Ihre Herzen sind jetzt voller Zufriedenheit. In ihren Gesichtern spiegelt sich ein Lächeln des Glückes. Mit neuer Hoffnung in den jungen Seelen schauen sie fröhlich in ihre Zukunft und in die Zukunft ihrer Heimat. U Jasenovcu je po zvaničnim podacima jugoslovenskih komisija posle Drugog svjetskog rata ubijeno oko 700.000 Srba. Možda vi u Rusiji ne znate, ali Jasenovac je po načinu ubijanja ljudi najstrašniji logor na teritoriji Evrope. Po tome je Jasenovac jedinstven primer. Najstrašnije mesto zločina. To je bila fabrika smrti. 700.000 ubijenih. I dan danas, kada Sava reka, koja prolazi odmah pored logora, padne nivo Save, onda se otvore grobnice i imate ljudske kosti koje možete da vidite na obalama Save. Dan danas. Даже на сегодняшний день, спустя столько лет, когда понижается уровень реки Савы, вы можете увидеть кости некоторых жертв этого лагеря. Nažalost, Jasenovac je Сожалению, это так. najveći srpski grad pod zemljom. This is Dinko Šakić, one of the last living commandants of a World War II death camp, and all-time member of the Ustaša, the Croatian fascists, and proud of it. He's on trial in Zagreb for his role at Jasenovac, the so-called Auschwitz of the Balkans. I do not feel guilty, absolutely not, for anything I've been charged with. My conscience is calm. The trial of Dinko Šakić began here in this courtroom in March. He's accused of war crimes, but although the indictment blames him for at least 2,000 deaths while he was camp commandant at Jasenovac, he has not been charged with genocide. Tens of thousands of Serbs, Jews, Gypsies were murdered here by the so-called independent state of Croatia, which was a Nazi puppet government. This is a knife created and honed specifically to slit people's throats. Das Garbenmesser, so heißt das Ding nämlich, verwendeten Landarbeiter beim Dreschen von Getreide. Die Getreidegarben wurden direkt auf dem Feld von den Frauen meistens gebunden. Die Männer, meist Wanderarbeiter, schnitten die Garben dann in der Scheuer auf und droschen das Getreide. Hier wird das aufnehmen, zack mit dem Ding. Man hat das immer bei sich, man muss nicht extra in die Tasche greifen oder sonst irgendwas. Es ermöglicht also schnelles Arbeiten und vermindert auch das Verletzungsrisiko. Als in den 50er Jahren moderne Dreschmaschinen eingeführt wurden, kam es übrigens zu regelrechten Aufständen, weil viele Feldarbeiter verständlicherweise um ihr Einkommen fürchteten. Und dieses Dings kam natürlich auch aus der Mode. This is a knife created and honed specifically to slit people's throats. Bijaše krvavo i zemlja ispod mene, i ptice, i jaseni, i oči ljudske, i majke, što djecu stežu. Krv je obojila ustaške ruke i grkljane presječene, i duše crne, i prestrašene srne, i žice naoštrene, da razum svežu. Svud oko mene samrtni krici, krkljanjem preklanih smrtce reka, prilazim poslušno svojem ubici i lednoj oštrici srbosijek. Gledam ga radoznalo u ugasle oči, tražeći u njima ostatke čovjeka, pijanog od krvi, što mu s kame toči, kao dječija suza, kao kaplja mlijeka. Ova strašna reportaža, strašna priča doktora Neda Zeca, psihijatra,
koji je bio logoraš Jasenovca. 65. sam ja od njegovo zabilježio u Sarajevu kao dopisnik. Strašno i objavljeno je u Oktobarskom kraljevačkom Oktobru. Za pravo čudo su je objavili. Strašna je to priča. Kad je Žile Friganović prestao od tada da kolje, posle ovoga samo ti dijete radi svoj posao. I došao da zagrli noge psihologu Nedu Zecu, koji je bio logoraš, ali je bio u komisiji koja mjesečno pregleda psihološko stanje koljača. I počeo da mi veli grli noge. Kud god krenem, samo čujem glas, samo radi ti dijete svoj posao. Doktore, pošli me negdje, ili u ludnici, ili u neku banju, ja više ne mogu da živim. Dakle, kako je Vukašin sela Klepaca jednom riječju porazio koljača, da više ne kolje. Do tada je bio zaklon najviše, 1200 za sat, sa bokoljicama, onim čuvenim. A posle toga je pretegao ga Pero Brzica, jer on više bacio, više nije klao. A opklada je bila u 10 litara rakije, njih trojica koljača, to je strašna priča. I još odatle od Neda što sam čuo stravu, od toga sam napravio posljednu bolnu pjesmu, ali ne usuđujem se da je čitam. Suze na ušću Une, u Savu, kad oni uđu da kolju u odjeljenje gdje su djeca, u polju gdje su kolju, a djeca vrište, ne kolji nas Čiko, a onaj kaže, ne plačite, ja ću vas polako. I oni se hvale civilizacijom. Ti, odakle si? Iz Banovaca. S Banovaca kažeš, a? A kad kolješ ovce, šta im radiš prvo? Gledam ih. Gledaš ih, a? Pa ti nisi ovca da te ja gledam. Na takvim mitovima i lažima nastaju filmovi u kojima se godinama tereti hrvatski narod, kako bi Srbi prikrili vlastite zločine. Za sada je još dio hrvatskih branitelja živo i izravni smo svjedoci tih vremena. Tako je bilo 1941. i 1991. Tako će biti i u buduće, jer Hrvati nisu u stanju svoju povijest napisati. Šta me ti gledaš? A? Koji si ti? Vukašin. Iz Klepaca, kod Čapljine. Iz Klepaca, kažeš? A ti si, Vukašine, Srbin, a? Od Mandrap. A jel te neko sad oplakuje, Vukašine? Čekaju me tamo. Pod rukom njegovom, da im dođe. Mrtvi, a? Spokojno. Ajde, vodi ovog tamo niz rijeku! Vukašin iz... Iz Klepaca. Klepaca, kažeš, a? Šta je bilo? Šuti sam. Srpska stoka, sve vas treba istrijebiti. Ajde, reci na glas ovdje da te svi čuju. Živio Ante Pavelić. Ajde, me čuješ? Živio Ante Pavelić! Čuješ. Živio Ante Pavelić! Reci, sjeći ću ti dio po dio! Reci, živio Ante Pavelić! Reci, živio Ante Pavelić! Ajde, reci, živio Ante Pavelić! Spasi se! Reci, živio Ante Pavelić! Reci, živio Ante Pavelić! Reci, selekcija pogana! Srce ću ti štupati! Samo ti, dijete, radi svoj posao. Krajem rujna 1986. godine počelo je planirano preko Srpske akademije znanosti i umjetnosti. Kasnije se završilo agresijom na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Kosovo.
započelo je suđenje Andriji Artukoviću uz izmišljene i lažne svjedoke, uz događaje koji se nikada nisu dogodili, ali su bili od presudne važnosti da se osudi Andrija Artuković, kako bi se hrvatski narod predstavio kao daljna prijetnja Srbima koji žive u Republici Hrvatskoj. Takvim manipulacijama regrutirali su buduće srpske dobrovoljce u četničke paravojne formacije, koji su vršili ubijanje hrvatskih građana i protjerivanje istih iz svojih sredina. Dozvolite, gospodine predsjedniče, da se od sveg srca i sve duše svoje zahvaljujem ne samo u moje ime, nego u ime čitavog hrvatskog naroda koji će za sva vremena zabilježiti današnji dan. Nakon što sam saslušao ovo, ja sam toliko kriv koliko Isus Krist. Pavlić je stavio tamo i fotografisao je. Nešto je kroz one kuće tenkovno pogaženo. Šta je bilo, ja sam bio sa strane uvek na strane odmah blizu gola njihovi kao pratnja. Ženi Artuković, jel vi slušate što svjedok govori? Slušate. Izdali naređenje i na livadi ubijeno mitraljevskim rafalima. To je laž. Jeste li razumjeli to? Jesam. To je apsolutna laž. Dobro, mislim, i to ostajete kod onoj vaše tvrdnje koju ste danas na zapisniku. Ja bih pokušao, ako može, svjedok da se sjeti. Dobro, njih dvojica su razgovarali o tome, to shvatam. Jedan od njih je kazao da ih pobijemo. Ko? Gospodin Artuković je kazao. On je to kazao Paveliću da ih pobijemo. Paveliću da se to mora uništiti za osvetu one satnije, 8. satnije, to je pogledam kao tezasna druga koja je bila smješana u Maksimiru. I šta je onda Pavelić kazao? Kad mi je predložio gospodin Artuković, Pavelić je rekao da ima da se izvrši. Dobro, eto. I on je to sve čitavi masakr gledao i slikavao šta se dešava. Dozvolite. Najviša je laž. I ova je laž dugo morala biti pripravljena u danom momentu kada se bude nastupalo protiv mene osobno. To je tako nešto nemogućega u današnje vrijeme, u ovom stoljeću. Razumjeti kakva je situacija bila u ono vrijeme, bila je situacija takova da je sa protivne strane poduzeto sve moguće da se minira Hrvatska država. Sva moguća i nemoguća sredstva, i usmena, i pismena, i po noći, i po danu, i tako dalje, pokušali se svim snagama istrijebiti i uništiti Hrvatsku državu. Protiv toga poduzeta su sva moguća i nemoguća sredstva i sada kad je situacija nastala u ovo vrijeme, posle toliko godina kad se je završio rat, dolazi do toga da bi se, što je više moguće, ocrnio čitavi hrvatski narod, a osobito vlada, hrvatska vlada, a naročito moja malenkost. Prisežem Bogu svemogućem i sveznajućem da ću hrvatskom narodu nezavisnoj državi Hrvatskoj poglavniku kao predstavniku njezinoga suvereniteta vjeran biti
Izuzimajući period postojanja NDH, Srbi u Hrvatskoj nikada u prošlosti nisu bili toliko ugroženi koliko su danas. Rešenje njihovog nacionalnog položaja nameće se kao prvorazredno političko pitanje. Stanje srpskog stanovništva u jugoslovenskim republikama, naročito u Hrvatskoj, bilo je dovedeno do očaja. Tu su oni gubili sva prava, tu su već počeli stravični pritisci da gube i osnovna ljudska i građanska prava. Lika, Kordun i Banija ostali su najnerazvijenija područja u Hrvatskoj, što je silno podstaklo emigraciju Srba u Srbiju, kao i seobe u druge krajeve Hrvatske, gdje su Srbi kao došljačka, manjinska i društveno inferiorna grupa veoma podložni asimilaciji. Tražio je da prenesem poruku Dragiši Pavloviću, koji je moj školski drug i prijatelj bio i pre i posle. Stevanović piše kako je Ćosić srpskim komunistima preko njega poručivao da se Jugoslavija mora menjati, jer je to sada Brionska Jugoslavija koju je Tito napravio protiv Srba. Pavloviću i Stamboliću poručio je da moraju voditi nacionalnu politiku ili će završiti kao izdajnici i da je spreman da o tome sa njima razgovara. Osim misterije oko načina na koji je dospeo u javnost, memorandum već 3 decenije prati i teza da je Dobrica Ćosić bio idejni tvorac i ključni autor tog dokumenta, iako on nije bio u komisiji za pripremu teksta. Na suđenju Slobodanu Miloševiću u Tribunalu za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji februara 2002. godine, zamenik tužioca Britanac Jeffrey Nice optužnicu je obrazlagao citatima iz memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti. To je bio memorandum koji su napisali pravi intelektualci. I oni su 1986. stavili svoje potpise pod sljedeće, citiram, u prijevodu. Fizički, politički, pravni i kulturni genocid. Došao je jednog dana lično Jeffrey Nice u Beograd da jedno pitanje sa mnom raspravi samo o velikoj Srbiji koju Milošević hteo da stvara. Rekao mi je, ja sam napisao optužnicu koja se zasniva na tome da je Milošević sve što je radio bilo sračunato na to da se stvori velika Srbija. Optužili su srpsku inteligenciju na čelu sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Čuli smo čak citate iz memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti koji su navodno bili idejna podloga zločina. Otrovali smo Miloševiću i 1991. i 1992. godine. Uostalom, Slobodan Milošević je tada pomagao zapadne srpske zemlje, i Srpsku krajinu i Republiku Srpsku. Uz njegovu pomoć uspostavljene su Srpska krajina i Republika Srpska. Uostalom, nama srpskim radikalima je dao oružje za 30.000 dobrovoljaca koje smo upućivali na skoro sve frontove, da je bilo najpotrebnije. Pa nam davao autobuse, uniforme, celu kasarnu u Bubanj potoku stavio na raspolaganje Srpskoj radikalnoj stranici za dobrovoljce. I mi mu to nismo zaboravili. Pa kad smo prvi dana rata posle bitke u Borovu selu preko Dunava prebacivali noću s plavovima oružje u istočnu Slavoniju. Oružje koje smo dobijali iz policijskih magacina i magacina teritorijalne odbrane Srbije uz Miloševićevu naredbu. I odužili smo se Miloševiću. Podržali smo ga kad mu je bilo najteže. Braćo Srbi i sestre Srbi, mi Srbi ćemo pobediti. Mi ne možemo da izgubimo i mi ne smijemo da izgubimo. Ono što sad sačuvamo kao srpsko, zauvek će ostati srpsko. Ako sad izgubimo palče svoje teritorije, to više nikad neće biti srpsko. Srpska krajina nije Hrvatska. Srpska krajina nikad
neće biti Hrvatska. Ali treba odmah pristupiti prvoj fazi ujedinjenja. Direktnom, neodložnom ujedinjenju Republike Srpske i Srpske krajine u jedinstvenu državu, zapadnu Srbiju, sa prestolnicom u Banja Luci. Ne smemo dozvoliti da nas neko cepa i deli. Srbija je večna, dok su joj deca verna. Živela velika Srbija! Sad kaži smrt ustašama. Smrt ustašama! Ajde kaži ja sam ustaša. Nisam ja ustaša! Koji? Glinski četnici, takozvani šiltovi, i njihov krdovođa Siniša Martić osobno su i zapovjedno odgovorni za masakriranje 33 mještana Glinskog Novog Sela, kao i za zločine u Joševici, gdje su mučili i zaklali 22 žitelja tog sela. Jedna od najelitnijih specijalnih jedinica u Krajini, a posebno na Baniji, je jedinica Šiltova, Šiltovi specijalci. Koliko dugo ste već na okupu? Na okupu smo 25 ljudi, na okupu 26.6. Nakon mjesec dana sam još primio oko 25 ljudi, sad nas ima 50. To je jedina najbolja grupa na području Banije koja stvarno radi. Podržani artiljerijom i zrakoplovstvom jugoslavenske vojske, združeni srpski teroristi dobili su borbeni zadatak napasti i okupirati selo Gornji Viduševac. Dakle, upraviti tenkova, iza tenkova tenkovski prav. Kad krenu, mi ćemo ići do Viduševac. Križa, lije se, samo prema Brijonu. I onda ovog gore, prema gore. Do ovog trenutka srpski teroristi već su etnički očistili Glinu te okupirali Hrvatsku Kostajnicu i Petrinju. Počinjeni su teški zločini, pljačka, palež, zlostavljanje i ubijanje civila. Na području ove županije Srbi su ubili 2500 ljudi. 300 imena nalazi se na popisu nestalih osoba. Najmanje 600 osoba ubijeno je nožem ili na neke druge divljačke načine. Od Gline do Petrinje u svim zločinima sudjelovala je četnička skupina takozvanih šiltova, sastavljena od huligana i lokalnih propalica. Zapovjednik Siniša Martić jedva da je uspio završiti 8-godišnju školu. Njegovu majku zbog sklonosti prema prostituciji ubio je njegov vlastiti otac, koji se u ovom trenutku nalazi u Lepoglavi na odsluženju zatvorske kazne. Međutim, teritorijalna odbrana Gline u današnjoj akciji koja je počela jutros u 9 sati uspješno je izvršila akciju oslobađanja ovog ustaškog uporišta. Naše snage napreduju dalje, čišćeći teren. Sada je tačno 17 sati i 20 minuta. Hoćemo gore, može i davno. Naše snage napreduju dalje? Da. Idu nadalje. Prema Pokučkom. Prema Pokučkom, znači uskoro granica Kupa. Znači. Javimo nešto, ajde!
Iza nas je ostala Kupa, ispred nas je Zagreb. Ovdje lijepo fino se vidi da je lijevo Sisak, a desno Karlovac. Sada smo tačno na 30 km od Zagreba. Snage teritorijalne odbrane Korduna i Banije došle su do rijeke Kupe i sada čvrsto drže svoje položaje baš ovdje na ovoj toliko spominjanoj rijeci. Šta će dalje biti, ni sami ne znamo. Da li će političari učiniti svoje? Uglavnom, konstatacija stoji da je teritorijalna odbrana Korduna i Banije na granici. Jugoslavije mora biti i mi ćemo postaviti granicu tamo gdje naši ljudi kažu. A to što smo mi ovdje, znači da svi dosadašnji pregovori nisu uspjeli i da se to mora ipak na neki način ostvariti silom, a da se onda pristupi pregovorima. Isto tako kao što je Maček 41. godine predao Hrvatsku Paveliću, tako se dogodilo i ove godine da Račan preda Hrvatsku Tuđmanu. Srpski narod je glasao za Savez komunista jer nije imao druge alternative i drugoga izbora. Nadajući se da će on štititi i braniti njegove interese. Međutim, to se nije desilo, oni su izdali nas. Ja bih se zahvalio, žao mi samo što neću svi prisutiti ovim predstavnicima mesnih zajednica, pogotovo ovim ljudima gdje smo bili po kućama, gdje smo imali stvari. Zahvalio bih se mojim saradnicima, sa svima sa kojima sam sarađivao i odabili jedno priznanje, smo stvarno završili jedan veliki krvav posao u onoj ratnoj euforiji, u onim ratnim dejstvima. Upravo sada gledamo, ostalo je od Svetog Lovre, bolje nije prošao ni Stjepan Radić. Veliki stomak, a glave nigdje nema. Nalazimo se u selu Čunčić, južno od Petrinje. Ovo što gledamo upravo sada su ostaci Svetog Antuna, katoličke crkve u ovom selu. Konačno, evo nas u Hrastovici. Ovo su ostaci Svetog Bartola. Vidljivo je da su u crkvi održavani sastanci Hrvatske demokratske zajednice, da je tu dijeljeno oružje i municija, a biće tu Švicarska, poručuje poglavnik Franjo Tuđman. Pogledajmo je malo bolje. Evo noga. Noga je noga. Ja vidim čarapa, jeba. Jes. A daj broj, ja to gledam tu. Ova grobnica nalazi se u širem lokalitetu sela Hrastovac, mikrolokalitet je Baščine i to je grobnica koju smo tražili već dosta dugo. Imali ste prilike vidjeti, tu je u više navrata rađeno probno iskapanje, no evo, kao što vidite kako u tom poslu zna se desiti, promašili se možda za 10 metara, no međutim sadašnje informacije su bile preciznije i to je dovelo do toga da se pronađe lokalitet ove grobnice. Prema dojavama svjedoka sumnja se da se tu nalazi 8 pripadnika hrvatske policije koji su zarobljeni nakon pada Hrvatske Koste. Evo sad smo pri kraju. Izgleda da ima 8 tijela, a specifičnost te grobnice je što smo osim kod jednog tijela praktično kod svakog našli vezane ruke, bilo da su bile vezane improviziranim sredstvima kao što su dvožilni kabel, odnosno najobičnija debela žica, pa do profesionalnih uređaja za vezanje ljudi, a to su lisice. To upućuje na zaključak da se radilo o klasičnoj likvidaciji ratnih zarobljenika, a neka takva saznanja u tom smislu i postoje. Na ostacima lubanje
na kojoj se sa desne strane, kao što vidite, vidi veliki defekt u kostima, ali u području usne šupljine su ostaci ljepljive crne plastične trake s kojima je očito su bila zatvorena usna šupljina. Od svojih učenika koji mi je rekao, vi znate put kamo ja idem. Da, z ruke tvoje krv brata tvoga. Braćo ih me i još ću očitovati. Da je naš brat pokojni Zdravko sada u zajedničku s Bogom. Naš Bog je Bog živih, a ne mrtvih. A sada, dragi prijatelji i pratitelji, pogledajte kako hrvatski političari zaboravljaju spomenuti srpskog agresora, srpsku agresiju i od koga su ti civili ubijeni. Kod spomen obilježja u Bačinu, mjestu na području Hrvatske Dubice, održana je komemorativna svečanost u sjećanje na stradanje nevinih civila ovog dijela Pounja. Počast civilima iz Hrvatske Dubice, Bačina i Cerovljana ubijenih prije 29 godina, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja masovne grobnice odala su brojna izaslanstva. Ova masovna grobnica ovdje u Bačinu, jedna od najvećih masovnih grobnica pored Ovčare i Škabrnje, je samo jedno od 44 mjesta u ovoj županiji. Pounje i Banovina i Sisačko-moslavačka županija posuta je masovnim grobnicama, ali i pojedinačnim mjestima gdje su kosti naših hrvatskih branitelja i civila. Bolna sjećanja na teške ljudske sudbine i brojne obiteljske tragedije i danas žive u svima nama. O tome koliko su svakome od vas bile bolne protekle godine i koliko je bolan današnji dan, jedino vi možete znati. Općina Hrvatska Dubica, naseljena hrvatskim stanovništvom u Domovinskom ratu, postala je simbol hrvatskog otpora i jedno od najvećih stratišta sa 137 žrtava, 39 hrvatskih branitelja i 98 civila. Prije 29 godina ovdje je mučki ubijeno najmanje 71 hrvatski civil, čiji su posmrtni ostaci dosad ekshumirani, a identificirani su i dostojno sahranjeni posmrtni ostaci 56 osoba. Naša je dužnost i da nastavimo s procesuiranjem svih ratnih zločina, bez obzira na nacionalnost žrtve ili počinitelja. To dugujemo žrtvama i vama, članovima obitelji, koji imate pravo na pravdu.
Jer ja sam rekao, i sad ću da kažem ponovo, ako ova krajina bude u okviru Hrvatske, onda se ja selim u Srbiju. I tako je krenula velika selidba. Ostavili tenkove i otišli na traktorima. Napokon ostvarili svoju želju da svi Srbi žive u jednoj državi.